Sabia kudon to sabi nyando. Agya Bempah, where dear body, where comfort. Ana se where dear body, where software na. So I software, me boy. Okay. Bible asemwa etwa Bible mu yie. Ema Bible enipa kontro Bible yie. Eso wrade Nyankopon ani abra ne da nyina. Bible nsem ni nyina ne etwa to eyodo. Ofasumani bo nwum bi. O se Bible akenkan a sa wokan ni nyina sia odo na ewam. Eno ani odo sa odo. Na wanya de nyina. Mummy and Tia, Yami asem, and Yano Muntia, Mummy and Tia, Radiasem, and Yano Muntia, no dofri Yami, Adonia Suje, Adonia, Ado, Mani Pabia. Enti ene, Saga Bempah okra Bible. Nasa watini Nyankopon ase, nani Nyami our friend watina sie, Nasa Bempah or Pasumjie na. Who are we to tell him what to do when he wants peace? Saya take ni mama Owusu Ngege mo kasa. Judas Antwi kasa na uti obi ansem omkaka. Bibisa me ho nsem bebre. Adenti no mo yesa. Bimawa kwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana wushe. So when your first timer any of modern subscribe. Me a notification is to send anytime bia ya di video betumuno wonso sabeka no nya bia share wo hwevia comment fa ho kire wadwen efa video no ho bisia like video no na share emo bia so enya bi hwe me dase bebre. Abusia Amankrado, the unpredictable Amankrado say, we are say, obia ompe peace, no, Abusia, not to say, we Jimmy kasa, not to say, any pakrani and yeden, young fanning kahumbi, or say, a young Rev Owusu Bempah any Agradaa asumdie kruwana omanono enipa bi entiasie enipa bi koko apai enipa bi abusia omuhu edi omonye den omonye omhu just because Reverend Owusu Bempah say odi bibia eden ache enti oni Agradaa abusia asumdie ana omonye den omope Amankrado say Maame Ngege eni natina say omoye enemies of peace asumdie ye freno asumdie omumpe bida Agradaa any Reverend Owusu Bempah peace na say oma making no omudie omumpre so bako cry if we say omunya kwan any Agradaa nye den enku biem because Agradaa anomuni ne ko a omunso omoye den omudidie omunsa ekoma no enti Agradaa wabe peace first esako asa bebiem asa ni Reverend Owusu Bempah abe make peace na chese Agradaa o ya bo omanu aduane ayeden atuagu enti omu mpene so ba kokra o se wo Maame Ngege osofopon etese Reverend Owusu Bempah ese Agradaa aye ne boni se dien kra ono enam se oye Kristo ni mapam enam se de odi na chi no de osom no de otutu na namon etese ono omo ye den eku ni kra no odi omo boni eche omo eti ono se ne hwan se obi beba besre boni fache no onye den onfanche no no osofo e de Agradaa eboni ache na wo Maame Ngege ache se Reverend Owusu Bempah neto ema wonye bidie wo se wonti ase wo say wone hwan ebusia Amankrado the unpredictable Amankrado me say obubom mumienko nyenko tie the unpredictable Amankrado ade agya Bempah ye no this year ye de ko na wie ye no wa wo gina nchen bi abe waje se wonti ase ne agya Bempah ye no na menim ba bi a wo firi bae ma wo se Maame Ngege suan na esu ba mesema ni die mu a mo amoton handkerchief mo amoton eye handkerchief woni mo bi oton handkerchief a e pa to make sure say be full box 1 barrel of handkerchief
ade akoma Maame Ngege ni kwadwo sibo osu Maame Ngege esu a omusu esu a edene na na omusu no na me ba kire wase Amankrado ni metena se a enyansa nko a ba de kan ka tro se nyansa me talent eno na nyame de kire me ebi talent so obobo otumrika wo tonyom oyese we se me manya talent bia me wiase am de bae talent Awurade Nyankopon de kire me nyansa na dwumadie ne nkɔ na bi obo say yes Amankrado Nyankopon acha ne talent na ne talent ni nyansa mpa ewiase hwan na ompasumdue na braba oboso nipa ompasumdue na braba mu ompagya ne nsa my first question no Eunice Aqua bless up mama so flow stars mama stars ni Eunice Aqua mete won ka chepa won ya de de nyame ase nipa be na empasumdue oni wiase oba ompagya ne nsa na mehwe no nice one na nipa be na se bia atete kona brabo so na se bia asundue ba na brabo so a ompe sa nipa kro nya den empagya na nsa na mehwe okay sabia kudonto sabia nyaado Agya Bempah we de ba de we konfo ana se we de ba de we sofo na so we sofo meboa okay Bible asemu a etwa Bible mu yie a ema Bible enipa kontro Bible yie a eso Awurade Nyankopon ani abra ne da nyina Bible nsem ni nyina ne etwa to eyodo ofasumani bonyum bi wo se Bible akenkan a sa wakani nyina sia adom ewom eno ani odo sa wada na wanya de nyina mumi entia nyame asem eniano muntie mumi entia Awurade asem eniano muntie na do fri nyame odo ni asuje odo ni oya odo mani pabia enti ene sa Bempah se okra Bible na se otini Nyankopon ase na ni nyame a wo frɛ no wotenase na se Bempah so opasomdue na who are we to tell him what to do when he wants peace sa ya chake niema ma wo se Maame Ngege mu kasa Judas Antwi kasa na wuti obi ansem omkaka bibisa me ho nsem bebre adenti no moyesa that is the question busa me ho edi be ti Maame Ngege betima pia bontia kasa de ne nsasi ne bo se Agya Bempah legal team omo ye cheap omo ye weak blah 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 just listen to this voice. Let me tell you something within a short time with all due respect mame few seconds na yintie ade bi han me say Sama hu ni awaya mamia bonia ya fuani mia Sama hu kwaja ti se ya metia kasen Yanku ya ni mwe Sa ayi slot we say metam free dada ba page honom ya dada ba ni page wada metam sa slot free yanku ya ni Kawanutu mese Rev Owusu Bempah de bejejamu Rev Owusu Bempah de jejamu na wo se Owusu Bempah jawo a me kasa papa ne biem won kwa no everything na kopim December January na court letter uni court apan I was sad defame now what last year defame papa no for so many years here from next year me kasa papa ne biem would die Otia nsama Maame Ngege kan sesi ayi a what comes in mind as a rational human being who knows his or her right. Otia sama Ngege kan sesi ayi a as a rational human being ba de ne ba wadwem. Maame Ngege a wo ka kire obi se obi tarnish obi image on social media. Enti nyame nipa the nation's prophet Reverend Dr. Apostle Owusu Bempah ese odi obi boni ache no esen Kristo a wote ni munti who is Maame Ngege to command the man to do otherwise ayasem bisawo look at the number of times enim guasia Maame Ngege gu amanfo to the extent say wotimi de ne nyonko ba deja ni nyonko ba naked picture timbe kire
Ede mema kote baba chire social media live on camera. What other form of defamation and a change say obabesia be kura bema kote so what they chire live on camera. Me reducing it down and because of 1 or 2 advice be a menyanti. Come decide picture ni chire okura bema kote oba 10 or that's you Maame Ngege ba fuin out that's way. Okura bema kote a what they chire live on camera. Obabesia. What other form of defamation is bigger than that? I mean, the Pamo Mochocho, that about say Nyaminsha, Apostle Dr. Rev Owusu Bempah. I like that. What about comment is a Nyaminsha? A we as well say any pay ya dia a sefata a corner or sabasuba famano. A job empire dia nenya me condemn it. Me come a bosso asam chireno in a very professional way. A dear job empire ni this year, I did call the no. He decided. Agyapong nipa bia say me no me adu nyina se be kan no kra e de a kire ye ho a solid as simple as ABCD. Agyapong a kire do e de a kire wiase amansan ama me no me anu a ye kasa yi se ye tinya me soma se yi a man na ya de na ade ba ko ye me de yi a e ma hoho a ene say Agyapong nkoda na ekwasoro we Agyapong no obi aye mute obi akana no atom e kire obuo soronko a omo de do papa na omo gini di yie no e Agyapong no na dia me pesa wo ti ase na ugitum yie na wuru se wo wi ase a wo baaye wo kire do soronko e dia ma wi ase as far as the ministry e concern ne say the Agyapong ye ebin si da entansun si brother me life mama link bye all right well entansun ye dey ensi and the greatest opportunity so far see our Ghana ministry enyamesum Christianity ade ebin si da ene ne Agyapong ye no my respect no ode mama part me di obuo any kambia ana me dia mom 2023 dey ko 2024 adia be do ana nipa betima send adan na di biem se Agyapong se entoko ekoso social media panikase ati samie Ghana mpanifo ede obu esefata de mama no pa wi anwumere na me bedi nkoda bi achi social media ade achi ayedi matemo ha ya kase wa ha da bi Agyapong man na ya kana sem no you don't know the man well. I've had an one-on-one encounter with him. Anything they do baby na ya me yano very calm person na enipa na di na chi no most of them enwene enipa na di na chi no especially social media kwadwo sibo jimi for enamba ten enu nsam wa me say ne wono no say obi say kwasi boakye was it now you were defending papa we are saying de kwasi boakye na me so oni nyansa pa enne nyama me medidi watem so pagya bempa semo pa ade Agyapong pa ye mensa me so camera e medidi natem kwasi we ase obi beka so we jimi fu but wo comment a won kan kwasi asem enye bobi nkase we jimi ko me hu so akom entina da so me page so a me block e wo enti di Agyapong pa ye ede be na apesa me kanche me didi natem me nya boa o se wonni mama party atena se ye pasum dwie ye mfasum dwie ma ye nkra ede be na efesa no so hu ade sa manka me san twe camera se me ba be didi Agyapong patem da bi me ntime nyesa anti abran tete me sa Agyapong abran tete me sa Agyapong tete me sa tie Maame Ngege wasia na papa na jeja ne ho amamu
everything social media kwasi amukura mu ni credibility. Tio, Maame Ngege say obi ni credibility. Papa na jeja ne ho e dia mom. So as here. Papa ni jeja ne ho kwan be so. Maame Ngege dede a wo ye nyina yi no. Oba bia nsa wo di Agradaa atem dia ma Agya Bempah. Ene kura Agya Bempah ka say ntokwa ekosuo nyina oni mama part no masumdwe abua no. Mo se mudi mama part atem, mo se mama part nkasa e. Oso wan kasa muni natem. Enti se mama part ye obi a wa anya careful a enamo Maame Ngege jimifo ba we se so. Wa hwe obesan ne papa na san pekin tokwa biem. Esen mu jimi nti o. Ana dabia pese ye bo papa ni din bone. Maame Ngege wu jimi nti, kwadwosi bo jimi nti. NNN fo mo nkwase group na mate no. Emoa group na mate ni jimi nti. Dabia na mu jimi mo selfish interest. Na Agya Bempah penititiru bi Ghana ye recognize no. Na kurase ni ba bi ti se Maame Ngege. Ba fo ba tantan bi asabe. Ne si egu na nim kura ote abroche wanti ma hweso ama na pro. Na ose Agya Bempah ntie wo no na sem. Na ne heaven akwantuo ne heaven ne nyame so ne calling of famra from because of Maame Ngege. O kura so nyame ni. O so bosom. Enti nya Agya Bempah na ne konto a wo gi nipa moroso a Maame Ngege nka okra nya obi ese nka wo ba Agya Bempah ko omfra wo ya busue ni ba wo ya nome e de ma Christianity obi atimi kasa du nsase bu se Yesu ni ho wo kasa su bu se wo dia wo nso onyi asofo ni Ngege. And how do you feel defending Agya Bempah, who is man of God? And I will come. Say Agya Bempah de mama part man Ngege. And no akonfo nkonkwaya fine. Na anyamesomfo a Christofo eni o magro. And tokwa na me kontokwa mama Agya Bempah Ngege. On tokwa ntiman yield anything profitable for Agya Bempah. Tell me if I'm lying. Viewers watching me. Just let me know if I'm lying. Agya Bempah tokwa Maame Ngege. Judas question to petwenchi. Moko kumano and yield anything profitable. Anything diligent. Ama Agya Bempah. Rather, edianim guasia ne bere papa no. Tokwa mo bagina ho ana da bia ne awini enso mo da so ko. Wan so obi boxer bi ne obi agina rank mu. Abona wiye. Ama still o mo da so ko biom. Wo bra ntokwa no referee apon. O wini a ye pon. So da bia mo na mo attack you. What is going on? You guys are losers. Agya Bempah tena sidi no to check ne ma. O hu say mahano. But Agya Bempah a display maturity. Ana anytime bia okurekura masan. We otena Agya Bempah me pa cha we de me amade sere de. Otena kwasori a seda beka bibi. Enye se woni Agradaa bi enye fan Agya seda beka sa. Na o makoma ntom ye mwati. Ngege be wu ahyew. Agya seda ka bibi a ebe Maame Ngege akoma beto ne yam. Sadi adubachi mebo adubachi voice bi a kire mo ne. Why ade pa. Agya Bempah me serew. Seda ba ka bibi a kire se woni Agradaa eda so twema nson. Na Ngege akoma nto ne yam wate. Na kwase to Judas apetwa ntwi akoma nto ne yam wate Agya Bempah. Na gali we de papa me bi kan ka kire wo se wo ye jimifo ba me entertain ni bebere. Eda sore ya. Ya nyo bia ama na nsore se wan ti ase e Agya Bempah nyasomwie kurase ni ba we sei kwase aba Say everything there kopim January se papa Bempah Agradaa se wa ma we ni court akone aba e wo all the allegations ho a me se papa no men kasa de ho piem because be hu se me papa no boy oh say wa mo so amokwa Agya Bempah mo chese o me fighters you. Ba wuti Ngege kasa na dead pefe se Agradaa boom flat. Obi a wawi ni ntokwa. O. Ana Agya Bempah se yamfa se Agya Bempah so de mama party kokotwa. Wani age. What makes you a strong person? Wa kura betra ana entokwa de untimi nko na de kokot. At the same time, say no kwese Agya Bempah de mama party court. Now and there was one kumbiwa. What is your problem?
Was on proceedibium in court. What is your problem? Ngege. What do you say no. E wi ase ni wa ni ye. Wa braba asini tirase. Ayam krobesie. Entu said you wouldn't any G, no person will be as be any G. Is that not it? Just let us know. And then, Tenasidi necessary wabrabo. Social media sell, Maame Ngege. I'll give you practical example as the show goes on. Keep on. Yanko. Lusa. Oh yeah, Lusa. Si Papa Bempah na ye lose woman. Papa Bempah and I lose woman. And I bet na bontia tama ubebi anu abeke kandi openadiko. Tama bebi anu ake kandi. Unse Ngege eyo babia. Uzo ejimi for pa. How many times Ngege also camera insulting mama part? Debi also camera wo di mami atem anopa awia anwumere anopa awia anwumere. Chasa sa mama ne ka bi kire mu a ehye Odo so kra on time alive. It is a gabe partner sidin. No adwene din ehunu se entokwa na mokoma na mfaso masoma no. Obi a wo se wo ye fighter mo se na mo se man Agradaa o. Mo se pushi papa se konfa Agradaa nkoko sa Agradaa be kase wewu. Enti konfa nkonko gina court. I don't want to speak too much on that. We are at peace now. I don't want to speak too much on that. Enti let me put it that way. It is. Enti ka agyapong enfo mama part nkonko gina court. Ena ka be ode. Ene ya kire na wo tie say wo ye fighter. Ultimate can be Agradaa. Where lies that thing? That statement that you keep on saying all the time. You are a fool. Ngege, why Jimmy? Katwa say, Mose mo yo bi a mo kwama agyapong mo ye fighters. Does this thing make you a fighter? We a toy soldier. You are a toy soldier. Well, and yet the unpredictable Amankrado, mine, offer mine, and a museum, Mutene Kano, Agradaa Rev offer mine. We shall for a hanum, a Puyaka TV. Me see a talk from one, yet the bebremo, and to say, way your first timer, and your bomodia, subscribe. Me a notification is so. Click on it so send your video. Bia, yet the betumuno. Won't so sabakan when you be a share. Bedasi bebre.